Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Estamos muy contentos, ¿no? En esta hora. Vamos a empezar orando. Amén. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Digámosle lo que nosotros hemos venido expectante a lo que Él nos quiere hablar y lo que Él nos quiere dar esta noche. Amén. Oremos. Amén. Padre Santo, en esta hora venimos delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios Todopoderoso. Padre Santo, estamos aquí, Señor amado, porque somos personas, Señor amado, que amamos, Señor, tu presencia. Amamos, Señor, Padre de gloria, lo tuyo, Señor amado. En esta hora aquí está nuestra vida. Nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor amado, que tú eres el Dios Todopoderoso y que a ti nos debemos, Señor, Padre Santo. Sea a ti la alabanza, la gloria, la honra, es tuya, mi Señor. Dios poderoso, Señor, toma la mente, Señor, los corazones, Señor amado, en esta hora, Señor amado, y deposita, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora, en esta noche, Señor amado, Dios de gloria, Espíritu Santo, ministranos, Señor. Ministranos, Señor amado, por medio de la alabanza, por medio, Señor, de tu palabra, Señor amado. Queremos aprender, Señor, más de ti, Señor amado, que hay hombres y mujeres, Señor amado, sedientas, hambrientos de ti, Señor amado. Dios de gloria, Señor amado, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, declarando, Señor amado, Padre de gloria, Señor, que tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita en esta hora y tú llenas, Señor, cada vida, cada corazón, mi Dios. Te doy gracias en esta hora, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Toma, Señor, este lugar, esta casa tuya, Señor amado. Padre, la presencia tuya, Señor, mi Dios, esté en este lugar, Señor. Padre de gloria, ministrando cada vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén, Pastora Enilda. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos, hermanas, y comentarles que en el año 2019, a fines de este año, nos habíamos encontrado con el apóstol Freddy Jiménez, de acá de la Iglesia Vida Abundante. Y desde ese entonces nosotros hemos llevado buena relación y comunicación con el apóstol y él nos ha permitido también realizar diferentes actividades como seminarios bíblicos, estudios bíblicos aquí en la iglesia. Y desde aquel tiempo hasta hoy en día vemos cómo Dios está abriendo las puertas para que el evangelio sea anunciado. Amén. Bueno, ahora también quiero invitarles a ver un documental de lo que es la Escuela Teológica de la Misión Buenas Nuevas. Por medio de esa escuela de teología y muchos estudiantes, muchos hermanos cristianos están recibiendo la capacitación, están recibiendo el estudio para poder anunciar este evangelio y llevar hasta los confines de la tierra. Entonces voy a invitarles a ver este documental. Adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. De buenas nuevas. Espero que ustedes también, tal vez teniendo el interés de estudiar en esta escuela, pues puedan inscribirse en algún momento. Amén. Bien, ahora también vamos a tener presentaciones antes de escuchar la palabra de Dios. El grupo de Ministerio de Alabanza de la Iglesia Buenas Nuevas de Palma Verde han preparado dos alabanzas. Entonces vamos a recibirles con fuertes aplausos. Está bien, se escucha, se escucha. Hola, sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Se escucha. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor,
tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que lleva al huerto con su agua bendita. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que llega al huerto con su agua bendita.
Sí. Otro fuerte aplausos para el grupo de alabanza Palma Verde. ¿Les gustó la presentación? ¿Las alabanzas? ¿Quieren oír más? Amén. El día de mañana vamos a estar hoy escuchando más alabanzas. Ahora tenemos una última presentación a través del hermano Oscar Calderón, quien también quiere alabar al Señor, y espero que todos juntos podamos cantar con él. Amén. Él nos va a cantar 2 alabanzas: Ven amigo a Jesús y Bueno es Él. Vamos a recibirle con fuertes aplausos. Oh, qué amor, Te está llamando ya. qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti, por mí murió. Por ti murió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Dios y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación del Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios,
siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra a tu alrededor, dile adiós al temor, seguro Él allí estará. Prometió nunca dejarte, no abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecer, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor. Nunca termina y su favor siempre durará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún no logro entender lo que Él planea para mí. Mi dueño eres tú, por la fe creo que para ver de qué. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alabamos al Señor por las alabanzas que a través del hermano Oscar en esta noche podríamos escuchar. Bueno, ahora antes de escuchar el mensaje de esta noche, voy a invitar a la hermana Alba Rosa, quien estará también dirigiéndonos con el recojo de ofrendas. Por favor. Amén. Les saludo con la paz del Señor. La palabra del Señor en Primera de Crónicas 29:14 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Amén. En esta hora póngase en pie, vaya sacando su ofrenda con la que usted viene agradecido al Señor por los beneficios, porque dice: de lo recibido de tu mano te damos, también dice Primera de Crónicas, ¿verdad? Entonces voluntariamente es otra palabra que dice, espontáneamente otra palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a consagrar la ofrenda. Y usted délo con corazón agradecido, no con pesar, dice Corintios,
porque el Señor ama al dador alegre. Padre, en esta noche oramos, Señor, bendiciendo, Padre querido, las ofrendas que vamos a recoger en esta hora. Señor, que la demos con un corazón agradecido, con un corazón espontáneo, voluntario, Señor, delante de ti. Señor, en este momento oramos para que sea usted, Señor, el que nos ayude, Señor, a sacar todo aquello, Señor, con agradecimiento en nuestro corazón, porque todo es tuyo y a ti te lo entregamos, Señor. En esta hora, Padre, bendice a la persona, bendice los trabajos, bendice la fuente de ingresos, bendice la salud, Señor. Y Padre querido, Señor, bendecimos las ofrendas y todo para lo cual va destinada, Señor. Mi Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Adelante. Perdón, hermanos, pueden pasar a entregar la ofrenda. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ahora ha llegado la parte más importante de esta noche, de este seminario bíblico, es el mensaje que estaremos escuchando por medio de su siervo. Vamos a recibir entonces con fuertes aplausos al pastor que vino desde Corea del Sur, el pastor principal de la iglesia de Daejeon, el pastor Cho Yu-Gyeong. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Sumach isikachon tukuyon waqemasis. Sumach punikasan kankunata zirsi. Gracias toqoni Dios man kay nekta qwasqanchimanta kankuna paj. Ari ñuqayku uyariyku chay takiqkunata alabancerosta. Chaymanta hermano Oscar Calderón curajña payqa pero manchay sumaqmantapuni payqa Dios ta alaban. Guitarritanta waqarichispa manchay kusisqa kasarqa payqa. Ñuqapis chay wawqi masita qhawaris manchay kusisqa kasarqani Diospaq ñawpaqinpi. Kunan Bibliata qhawarisunchis. San Juan Pisqa t'aqayninpi Ugnimanta hisq'unnin kama ñawirisunchis. Chay imas chiqa qhipata Diospa fiestan karqa Jesusta Jerusalemman kutiporqa Jerusalempi ovejas punku nisqa qayllapi yaykuq
estanque carga hebreo parlaipi Bethesda su tío chay estanqueta pisca corredros nios carga. Chay corredrospi ashka onqosqa sirisqas kasarqanku ciegos suchus wistus sima paykunatataq yaku kuyurinanta suyaq kanku. Imaraykuchus chay pacha yuyayaq kanku unaymanta unay ángel uraykamuspa yakuta kuyurichisqanta ajinapi pichus ñawpaqta estanqueman yaykuqa ima unqullamantapi sanuyasqapuni karqa. Chaypita runa karqa 15 chunka pusaqniyuq watataña unqusqa. Hinapi Jesusqa chay sirisqa runata rikuspa unayña chay unquyniyuq kasqanta yachaspataq tapurqa munankichu sanuyakuyta nispa unqusqata kutichirqa wiraquchay mana piniypis tiyapuanchu estanquepi yaykuriqtintaq estanque yaku kuyuriqtintaq ichuykunawanpaq sapa kuti yakuman yaykuyta munasaqti waqllapuni ñawpaykuwan nispa Jesustaq payman nirqa sayarikuy phulluykita uqarikuytawan ripuy nispa. Chay ratupacha chay runaqa sanuyapurqa puñunanta uqarispataq puriyta qallarirqa chayta samarikuna p'unchaypi karqa. Manchay kusisqa kasani qankunata riqsisusqaychis rayku kay Sudamericapi askha suyus tiyan países nisqa. Ñuqa Coreamanta chamuni extremoman hina karqa. Kaypi hallp'ata allarispa Corea del Surta sino tarisaq. Chaqatapuni ñuqapata mana interés ni karqachu kay Boliviaman hamunaypaq. Pero chaymanta hinallamanta manchaytapuni munarqani kay Boliviaman chayamuyta kay Santa Cruz llaqtaman. Kay Boliviapi Santa Cruz llaqtaman waway misionero hina kachamunku payta. Ñuqapis manchayta faltacharqani wawayta payta qhaway munarqani charayku Santa Cruzman chayamuytapuni munarqani. Kunaman chay kusisqa kasani wawaywan tinkuspa. Pero astawan kusisqa kani qhachunita qhawarispa manchay k'acha kasan. Manchay kusisqa kani chayrayku. Chaymantapis tiyapuwan iskay alchisni manchay munasqas. Chayrayku manchay kusisqa kasani chay iskay alchisniwan tinkuspa. Mana ñuqa apayka chaymanchu iskay alchisnita manchay k'achapuni kanku suwawanku mancha alchisitus niyta. Chayrayku manchay kusisqapuni kasani. Astawan kusisqa kani porque Dios ñuqanchiswan kasan. Ñuqa La Paz llaqtata visitarqani aeropuertoman chaytawan Alto llaqtapi. Misionero niwarqa pastor allamanta puriykay niqtaqa nispa. Chaymantapis oxigenota churaykuwarqa. Chay oxigenowan samarispa La Paz ñanta puriri qallarirqani. Chaypi umananay qallariwarqa. Chantapis mana samayatirqanichu. Pero hinapipis manchay kusisqa kasarqani. Niraq Diospa palabranta predicasaqti chaki karkatirisarqan nitaq samaytatisarqanichu. Diospa palabranta predicasaspa mana yachanichu maymantachu chay kallpa lluqsimusqanta. Mana puni qhawariyatirqanichu La Pazpichis kasani, Coreapichis kasqayta. Tukuy kallpawan puni kay evangeliota ñuqa predicasarqani manchay k'achata puni chayta qhawarini. Dios ñuqawan kasan. Dios ñuqawan kasan.
Dios ñuqawan kasaspa mana ima llakipis karqachu Dios ñuqawan kan chay pachaqa. Altumanta astawan patapi karqa huk lugar. Altu llaqtapi huk iglesia karqa chaypi seminariota ruwarqani. Ñuqa chay pastorata saludarqani. Chay pastora ñuqawan parlarisarqa. Pastor kunan qan hayk'aqta kutimunki iglesiaman. Ñuqa sillan chamuni. Ñawpaqta tinkunaraq. Pero payqa watusawarqa hayk'aqta kutawan kutimunki iglesiaman nispa. Ñuqa chayta tukurispa qhawarirqani. Dios saqiwanqa chayqa wataqmanta kutimusaq kay La Pazman. Niwarqanku altu patapi manchay chiripuni nispa. Chay altupi iglesiankuqa tawa waranqa pachaq suqtayuq altupi kasarqa. Qankuna kasanki chayqa ñuqa altupi kasaspa mana samariatirqanichu. Kunanqa sumaqmanta samarizani kaypi. Chantapis niwarqanku altu llaqtaqa manchay chiri nispa. Ñuqataq paykunaman parlarirqani. Chay altu manchayta puni chirin. Pero ñuqanchis ukhupi Señor kasan. Señor neta ñuqanchis atipasuman chay chirita. Amén. Ajina kachun. Dios ruan tukuy ima criaturusta. Génesis t'aqayta ñawirispa. Qallaripiqa Dios hallp'aqa manchay laqhapi kasarqa ch'usaqlla chantapis hayk'aqkamata hina laqhapi kasarqa kay hallp'a chayqa tapuni kaytaqa ni pipis yachanchu hayk'aqkamata laqhapi kanan tiyan chay hallp'a qankuna yachankichis chayta niraq k'anchay chayamusaqtin chay hallp'aqa laqhapipuni kanan tiyan imaraykutaqri. Hallp'ata mana atinin kanchu pay sapan tifrarikunanpaq. Hallp'ata mana kallpan kanchu pay cambiananpaq. Mana ni pipis yachanchu chay hallp'a laqhapi kasqanta pachaq wata waranqa hunu watasta. Chay hallp'ata mana atinin kanchu cambiananpaq. Chayrayku laqhallapi chay hallp'a kanan tiyan. Pero chaypi nin k'anchay kachun, k'anchay chayamurqa. K'anchay chayasqantawan hina chay laqhayayqa chinkapurqa. Wawqimasis hayk'aqta chay hallp'a tifrarikurqa. Hallp'achu ruwarqa chay laqhasipunanpaq mana hinachu kasan. K'anchay chayamusqanmanta chay laqhayayqa chinkarqa. Chay hallp'aqa sunqunchismanta parlarsan. Sunqunchis laqhapipuni kasan. Sunqunchis ch'usaq kasan. Imatapis ruwanchay nimawan funt'ayta atinchikchu sunqunchista. Sunqunchis desesperanzapi kasan. Sunqunchispi llaki funt'a kasan. Hinapi tarikuspa ashka runawan tinkuspa paykuna testificasarqanku manchay ñak'aripi tiyasqankuta paykuna nisqankuta uyarispa ñuqa waqarisarqani waqayni sururisarqa. Sunqunchispi chay llaki hayk'aqtaq tukukun. Chayqa tapuni mana funt'ayta atinchichu sunqunchista. Imawantaq sunqunchista funt'achiyta atinsunman. Chayqa tapuni chay condenación sunquyta imaynata allin yachinman. Chay hucha ñuqapi kan chaypis hayk'a tukukunqa.
Chay laqhayay sonqoypi hayk'aqta tukukullanqataq. Chayqa hasa kasan. Sapallanqa mana huchamanta lluqsiyatinchu. Uqqa mana chay llakimanta sapallan lluqsiyatinmanchu. Chaqatapuni mana allin yachiyatinchikchu. Pero chay k'anchay hallp'aman chayamusqantawan chay hallp'a tifrarikurqa cambiarpayarqa. Kunan ch'isi sonqonchisman kay k'anchay Jesucristoqta chayamunqa chayqa. Entonces tukuy ima chay laqhay chinkaripuqa ñak'ayninchispis chinkanqa. Nanayninchispis tukukunqa. Llakikunayninchispis tukukunqa. Pichus hayk'usqas q'ipirisqa kasankichikqa hamuy ñuqa qankunata samachisqaykichis nisan. Mayqan runapis manchay kargayuq kasan kawsayninpichayqa chayta q'ipirispa chay q'ipirisqa Jesusman chimpanqa chayqa chay q'ipiqa phisnayanqa. Chay q'ipitaqa t'akanqa. Pero qankuna kunankama imarayku hina q'ipisankichis chay huchasta. Imaraykutaq kunankama ñak'ariypi tiyasankichis o kapusunkichis. Imaraykutaq qankuna kawsayniykichispi q'ipirispa hinata llakiypi tiyasankichis. Pichus chay q'ipiwan chantapis sayk'usqa kasankichayqa tukuy qankuna hamuychis ñuqaman nisaq ñuqa qankunata samachisqaykichis nin. Pitaq chayta nisan? Ñuqa tukuy huchasnikichista q'ipirisani. Chay huchasnikichis q'ipita ñuqa q'ipirisaq nin. Chay llakiyta kawsaynikimanta ñuqa hap'isaq. Wawasnikipata llakinintapis ñuqallataq hap'isaq nisaq. Sonqoykichismanta nanaytapis ñuqa thanichisaq nin. Ñuqa q'ipisaq qankuna niqta nisaq. Chay q'ipita ñuqaman quwaychis nin. Imaraykutaq qanlla q'ipisanki chayta? Ñuqa qhawani mana qan ñuqapi creesqaykita, qan ñuqapi creey. Imaraykutaq chay q'ipikita mana saqayatinkichu ñuqapi? Kunanpis chayta atini ñuqapayta. Q'ipiykita quway ñuqaman. Tukuy q'ipita ñuqa q'ipiyatini. Ahina kachun. Amén. Ñuqa qhawani ashka wawqimasis mana paykuna parlayninkuta allin uyarinichu. Ahina kachun. Amén. Sumaqmantapuni kay kasan. Coreapi ñawpaqta haqay tiempopi hatun q'ipita umanku patapi apaykachiq kanku. Campupi mana asfalto karqachu hallp'alla karqa. Chaypi carro cuartelmanta sarqa chaypi abuelita hatun q'ipita uman patapi apasarqa hinata chanta pay purisarqa. Chay carro choferin chay cuartel carromanta chay abuelata qhawaspa manchay llakiwan pay qhawarisarqa. Yanapasaq chay abuelata pay zinapaq nispani. Chanta carronta sayarpacharqa. Chantapis ventanamanta nirqa. Hatun mama maykaman rinki nispanisarqa. Ñuqapis chaynaqta risani nispanisarqa. Entonces hatun mama wichari kay carruyman qhipaman wichari nispa wicharicharqa. Ay maqt'ita pachi. Chanta chayma hatun mamaqa wicharirqa carro pataman. Chay chofer carronta puririchitawan risarqa. Pero retrovisor niqta chay espejo niqta qhipata qhawarispa chay hatun mamata pay qhawasarqa.
Payqa kasuman wicharichirqa q'ipinta kasupi apanampaq. Pero kasu patapipis chay q'aypiqa uman patallapipuni apasarqa chay hatun mamaqa. Chay chofer nirqa chay q'aypiykita saqay kasu pataman nispanin. Magt'ita kasuykiman wicharichiwanki pachi qoyki chayrayku imaraykuta kay q'aypita kasuykipi saqay nispa nisarqa. Hatun mama sumaq kasan q'aypiykita saqay kasu patapi nisarqa. Chay chofer, chay cuartelmanta choferqa manchay llakiwan kasarqa hatun mama saqay chayta nisarqa. Magta alliyan kasan nisarqa. Más bien wicharichiwanki kasuykiman chaymanta pachi qoyki nisarqa. Abuela llakichiwanki chay q'aypiykita saqay kasu pataman nispa chofer maqanakusarqa. Magta pachi ama llakikuychu ña wicharichiwankiña kasuykiman nispa chay abuela nisarqa. Chay q'aypiyki niqta ñuqaqa wicharichimuyki kasuman llakichiwarqanki hina qhawaspa pero umayki patallapipuni apasanki kasuypi atapi nispa. Ama llakikuychu magta alliyan kasan. Más bien saqiwanki kasuykiman wicharichiwayta chayrayku graciasta qoyki nisarqa chay abuelaqa. Chay hatun mama uman patallapipuni apasarqa. Chay choferqa manaña puriyatarqachu chaypi qhawasarqa. Manchay terka kay hatun mamaqa chiqapuni nispa qhawasarqa. Imaynamantataq chay llasa q'aypita uraqachiyman uman patamanta nispa qhawasarqa. Chay chofer t'ukurisarqa. Nispa t'ukurinimanta kurbamanta lluqsisaspa volantenta q'awirparqa tukuy kallpanwan. Chay hatun mamata equilibrionta chinkachirqa. Chay hatun q'aypi umamanta urmaqarqa kasu pataman. Chanta chay chofer retrovisor niqta qhawasarqa kunan imatas ruwanqa chay hatun mama nispa. Allin nispa payqa qhawarisarqa. Chanta chay abuela q'aypin patapi chukuykurqa. Allin nispa qhawasarqa chay choferqa. Chay q'aypiqa manchay llasa kasarqa. Chay abuelaqa manchay ñak'arisarqa chay llasarayku. Kasu patallamanchik churaykuman karqa chayqa. Kasuman wichariytawan q'aypi churaykuytawan payqa sumaqta risanman karqa. Pero kasu patapipis uman patallapipuni pay apasarqa. Chay chofer chayta qhawaspa manchay putikusarqa sunqun ukhupi. Chayrayku kurbaman chaytawan payqa volantenta q'awirparqa chaypi abuelataqa kuyuchiytawan q'ipinta chuqachirqa. Allin nispa. Chanta chay abuela q'ipin pataman chukuykurqa. Chaymanta hinata pay risarqa. Señor ninchis, hamun kay hallp'aman tukuy huchasninchista payman q'ipirichinanchispaq. Jesucristo ama sufrichu huchayrayku. Jesucristo hinalla kay huchasniyta ñuqa q'ipinay tiyan. Huchasniyta ñuqa allinyachinay tiyan. Huchasniyta Jesus allinyachiymunan. Jesus manchay ocupaciones kasan. Hinatachu nin? Hinachu kasan? Mana hinachu kasan. Huchasninchista ñuqanchis mana allinyachiyatinchichu. Supay ñuqanchista visitawanchis qan huchata ruwanki, qan pesachikunayki tiyan, qan pichanayki tiyan huchasniykita, qan q'aypinayki tiyan huchasniykita, hinata supay ñuqanchista ch'awkiyawanchis. Entonces, imapa Jesus kay pachaman hamurqa, huchasninchista q'aypirikuq hamarqa. Ñuqanchis mana pichayatinchikchu huchasninchista.
Mana ñuqanchis huchasninchista allin yachayatinchikchu. Ñuqanchis neta Jesucristo hamun q'ipiq huchasninchista Salvador hina pay hamun kay pachaman. Jesucristo hamun kay pachaman huchasninchimanta cargo ruwakuq. Charayku ñuqanchis huchasninchista Jesuspi saqinanchis tiyan. Jesucristo hamun huchasninchista apaq. Jesucristo hamun q'ipi huchasninchista. Tukuy huchasninchista apay nispa haywananchis tiyan. Ajina kachun, amén. Amén. Jesucristo hamun huchasninchista q'ipirikuq. Ñuqataq huchasniyta q'ipispa. Huchasnikichista q'ipispa mana hinata tiyanaykichis tiyan. Judas Iscariote. Vendeykurqa Jesus yachachiqninchista. Qankuna yachankichischu chayniyta, chay nisqata. Judas Iscariote Jesusta vender payarqa. Diablos Judas Iscariote sonqoman churaykusqa Jesusta vender payananpaq. Chay t'ukuy Judas Iscariote tachu kasan o supaypatachu chay t'ukuy kasan. Chay t'ukuy supaypata kasan. Judas Iscariote mana chayta yacharqachu. Chay t'ukuyrayku payqa wisq'asqa kasan. Chantapis payqa hinapi Jesusta vender payarqa. Jesus vender payaytawan supay manchaytapuni payta tumpasarqa. Qan Jesuspaq disipulunchu kankichik. Imaynataqa vender payanki maestroykita. Jesusqa Diospaq churin kasan. Qan kay hina runaqa mana kay pachapi kawsananchu tiyan. Qanqa mana runachu kanki. Qanqa wañunayki tiyan. Manchaytapuni tumpasarqa. Judas Iscariote 15 qolqeta hap'ispa sacerdotespaq ñawpaqinpi. Ñuqa mana huchayuq llawarta vendeni nispa payqa chuqaykurqa chay templo ukhupi. Chay sacerdotes imanirqankutaq paykunaman payta. Waqamas imaraykutaq tiyan sacerdotes. Kay llaqtasmanta huchasninkuta Diospaq ñawpaqinman apaspa. Alliyachinan tiyan chayta runanku tiyan sacerdotes. Pero imanirqankutaq chay sacerdotes Judas Iscarioteta qan ruwanayki tiyan. Qan huchata ruwanki. Qan ruway. Chay niqa supaypata kasan. Chay simayqa mana Dios patachu. Jesus mana hayk'aq parlanchu qan ruway nispa. Huchaykita apay. Huchaykita encargasqayki. Payqa nin huchasniykita apamuy ñuqa pasaq nispa. Huchasniykita apamuy. Ñuqa hamuni huchasniykita apanaypaq. Jesucristo chaypaq hamurqa. Jesucristo nichu atiniuq kan mana hinachu kasan. Jesusqa hatun atiniuq kasan tukuy huchasninchista. Chaqatapuni payqa pichay atin. Ajina kachun. Amén. Ñuqa huch'y kasaqti. Ñuqa wiñani campupi. Chaypi tiyan hallp'ukumanta bombawan yakuta urqukayku. Chay patioypi tiyan puentecito hina bombawan yakuta urquspa. Q'ayantin hatarispa ñuqa hinata bombawan ashkha yakuta urqukani. Chay yakuwan uyay mayllakukayku chantapis chushchayku chaywan mayllakukayku umaykuta. Charayku mamayqa chay yakuwan achasta t'aqsaspa chantapis mikhunapaq chay tukuy chaywan t'aqsaq o mikhunastapis chaywan mayllaq. Chanta chaypi karqa hatun balde chaypi ch'ishli yaku karqa. Chay hatun baldepi ch'ishli yaku karqa ashkha.
Qankuna yachankichis imaraykuta mamayta chay hina ch'ichi yakuta waqaychaq. Ñuqayku wasiykupi iwasarqayku khuchista. Payqa khuchisman haywana qonanpaq chay ch'illi yakuta waqaychaq. Qayanti ñuqa mayllaricuspa qhawaq kani chay yaku ch'iki kasqanta desayunuy tomaytawan mamaywan qusqasispa ñuqayku sirqayku campuman chayllaymanta llank'aytawan kutirimurqani mikhuna horapi. Chay khuchi wasipi khuchis waqasarqanku nispa khuchi nisarqa llarqawan nispa. Mamaytaq cocinapi mikhunata wayk'usarqa waway chay khuchi yakuta apay chantapis chayta khuchisman qoy. Ari mamay, ñuqa sirqani hinapi ñuqa chay baldeta qhawarirqani chaypi ch'illi yaku kasarqa. Nichu ch'illi yaku nispa qhawarini. Kunan ñuqa llimpu qhawasani nispa. Chaymanta sumaqta qhawarispa chaypi ch'illi yaku karqa pero chantapis llimpu hina qhawakuq. Qayanti ñuqa qhawarirqani ch'illi yaku kasqanta. Kunan qhawarispa kay yakuqa llimpu kasan. Qankunapis hinata qhawariy atiwaqchu ch'illi yaku llimpu yakuta qhawayta atiwaqchichu. Qhawarispa llimpu qhawakun. Mana ch'illi yaku qhawakunchu chay ukhupayqa. Chay ch'illi yakuqa ch'uyayasqa pero ukhunta ma qhawariyatinchikchu. Ukhupi askha ch'illi qhawakuq. Chay ch'illi yaku chay ch'illi yaku ch'uyayasqa imayna qhawakun sunquykichis hina qhawakun. Sunquykichis kikillantaq kasan. Sunquykichis hinalla saqispa tukuy ima ch'illi kashan chayqa sunqu ukhupi kasan. Chay panayman chay k'acha qhawakun. Chay panay mana laywan kawsallaman sino chay panayqa chay k'acha qhawakun. Chayqa hinallamanta patanpi qhawakun. Uk k'aspita churaykuytawan chay yakuta kuyurichispa tukuy ima ch'illi chay urapi kasarqa chay turiturimun patan ladoman. Qankuna tukuy chukusqas kasankichis tukuy k'achamanta manchay sumaqmanta qhawarikunkichis. Pero mana rasonniyuq t'usispa sunqunchista sunqunchis ukhumanta tukuy ima ch'illi lluqsimun. Sunqunchis chay ch'illi yaku hina kan. Patanmanta llimpu qhawakun pero mana llimpullu kasan. Chayqa llimpu qhawakunkapas chayqa patallamanta qhawakun llimpun. Dios ñuqanchista qhawarispa chaypi chay saqra mujulla qhawakun. Chayrayku allin kaq obranchis mana hanaq pachaman yaykuyatinchu. Allin obrata ruachunkanpis chantapis sincero qhawakun, llimpu qhawakun. Pero sunqunkupi huchayuq kasan. Mana hayk'aq hanaq pachaman yaykuyatinchu. Kunan charayku kunan Dios Jesusta kachamun. Dios kay palabra niqta payqa ruwarqa hallp'ata hanaq pachata. Dios parlan y palabra niqta tukuymanta funt'arqa. Ahina kachun. Amén. Escuela Dominicalpi kallantaq huk alabanza. Jesus parlaspa chay vinuta payqa chay yakuta vinuman tukuchirqa. Jesus nirqa
Chay yaku qharikusqantapis allin yachirqa. Jesús parlaspa yakuta vinupi tukuchirqa. Jesús parlaspa chay hatun quchamanta yaku hatarisqantapis pampacharqa. Jesús parlaspa chay lepra unquyniyuqta thanicharqa. Jesús parlaspa ciegotapis ñawishnin kicharichirqa. Ajinakachu. Amén. Kunan Jesús parlarispa kay palabra nesta payqa funt'anqa punitu kimata ñuqanchis huchayuq kanchis chantapis kuchis kanchis saqras kanchis charayku qankuna mana crenaykichischu qankunapi qankunaqa kay Diospa palabranpi crenaykichisq tiyan qankuna q'ayantin rich'aritawan ñawikichista kicharinkichis ruphay mayniqpita hatarimun oeste ladopichu qusqan p'unchaypis qusqan patapis sayarpayan chaymanta ruphay urmaytawan oesteman chayan ñuqa watasqaykichis kunan hallp'achu muyuykusan intichu rupaychu muyuykun makikichis uqharichispichus inti kuyusqanta uqharichis nichupipis uqharin inti muyuykun chayta ver chay wawapis nin inti muyun nispa chay panaypis nin inti muyusqanta uqtawan watullasataq pichus ni hallp'a muyusqanta makikichis uqharichis kuna makikichis uqharichis chay wawa iskay kutita makin uqharin makinta uqharin intichu kuy hallp'a muyun makinta uqharillantaq chay wawaqa intipa hallp'apaq pay makinta uqharirqa qankuna ninkichis hallp'a muyusqanta chiqapunchari qankuna qhawayta atinkichishchu hallp'a muyusqanta manachari qankuna qhawankichu chay kay hallp'a muyusqanta manacha chayqa tapuni mana qhawakunchu kay hallp'a muyusqanqa nitaq sientekunchu kay hallp'a muyusqanqa pero hallp'anchis muyusan kay hallp'a muyuspa qankunaqa phawariwaqchischa pero qankuna mana phawarinkichischu kunanpis chukusankichis sillapi imarayku chay gravedad niqta ñuqa wawa kasaspa cosechasaspa chay sapisninta kuchuspa chantapis cosechaspa tiyan huk makina cosechanapaq chay makinata muyurichispa chakiwan saruspa chay makinaqa rueda hina muyurispa sapisninta hap'ispa chay espigasninta hap'ispa granos urmaran pero chay makina chay ratutapuni muyurin chayqa espigas phawarin waq lado masipu mana phawarinanpaq waq ladoman chay espigas rinanpaq tiyan huk protección pero ñuqa wawa kasaqtiy chay makinata saruspa manchay ñuqa phullarisarqani chayta saruspa chanta chay espigaswan llank'arispa manchay k'achapuni chay kasarqa chay makina muyuspa chaytapis saltarishpa ripun hallp'apis kikillantataq muyusan pero ñuqanchis ma qhawayatinchikchu chayta pero qankuna creenkichis hallp'a muyusqanta intita qhawarispa ñuqanchis niqtaqa intipis muyusanman hina qhawakun pero mana pipis creenchu inti muyusqantaqa pero ñuqanchis kaypi kawsaspa
Mana crenanchispi tiyan qhawayninchispi. Mana sentimientonchispi crenanchispi. Hallp'a muyusan kanpis chay mana qhawkunchu. Mana qhawkunchu kanpis chayqa muyusan hallp'aqa. Entonces hallp'a muyusan chaypuni chayqa kasan. Ñuqanchis chaypi creespa t'ukuyninchisqa kashan chay. T'ukuyninchisqa mana hinalla kasan falso kasan. Sinoqa kay palabra kashan. Kay palabra chayqapuni kasan. Ñuqanchis creenanchis tiyan kay palabrapi. Amén. Chayqa hinapuni kachu. Kunanchis ñawrinchis San Juan Pisqa t'aqayninpi. Jesucristo tan tarirqa onqusqata chay Betesda punkupi ashka onqusqasaqanku Jesucristo chaynaqman zerqa imaraykuta Jesucristo hamurqa chaynaqman payqa chay onqusqasta thaniyachinanpaq zerqa. Pero chay chika onqusqa ukhupi onqusqallata Jesus tarirqa. Chay onqusqaqa 15 chunka pusaq watayuq kasarqa. Jesus mana waqkunaman chimparqachu. Waqkuna runawan mana Jesus llank'ariyatirqachu. Imaraykuta ma llank'ayatirqachu waq onqusqasuwan. Ashka onqusqa chay Betesda suyaqkanku ángel chayamunanta. Chayarayku ashka onqusqas wasanta quqkanku Jesusman. Pero chay onqusqa chay 15 chunka hisq'uniyuq watayuq payqa estanque punkupi kasarqa. Payqa mana sapan yaykuyatirqachu chay estanqueman. Charayku Jesucristo chimpaygurqa chay onqusqaman qansa thaniyayta munankichu nirqa. Qanchig'atapuni sanuyayta munankichu nispa nirqa. Sayaykuy phullukita uqaritawan ziy nispa nirqa. Jesus imanirqataq? Jesus niwan sayarinayta phulluy uqaritawan zipunayta mana chayqa atikunchu. Jesus qan yachankichu imaynachus kasqayta? Mana 15 chunka watallachu. 15 chunka pusaqniyuq watata kasani ñuqapis thaniyay munani. Ñuqapis puriy munani. Ñuqa chay chika kutita puriyta munani. Ñuqa chay chikata urani. Pero matinichu. Matikunchu. Matikunchu Jesus. Payqa chay t'ukuy matinichu nispa chaywan wisq'asqa kasarqa. Pero Jesus payman nisqa ujinata t'ukuynima hina. Sayari phullukita uqaritawan puriy nispa nirqa. T'ukuynipi creespaqa o Diospaq palabrantachu creenanchis tiyan. Matinichu. Ñuqa matinichu ruwayta. Matinichu. Ñuqa matinichu kanpis. Pero kay runaniwan sayaritawan phullukita uqaritawan zipuy nispa pitaq payri payqa Jesus. Jesus ñuqata niwan. Jesus hinata parlarqa. Entonces ñuqa hatariya tima chantapis puriya tima Jesus. Jesus ñuqata niwan sayarikuy phullukita uqaritawan zipuy nispa. Entonces Señor ñuqata purichiwan. Ñuqa creeni Señorpi. T'ukuyninta chuqaytawan. Chay palabrata hap'itawan. Payqa sayarirqa. Phulluta uqaritawan. Chanta puririspa Dios pachi nispa. Thaniyani tukuymamanta. Manchay sanu kasani. Aleluya. Amén. Iglesianchisqa
aska universitarios watasaqetawan waqsuyusma kachayku. Kunan tiempo kay magt'asqa mana hina sunquyuqchu kasanku paykunaqa paykunallapas kawsasanku hina kawsaypi kusiypi kaspaymanku. Ñuqayku kay magt'asta wakichispa waqsuyusman kachayku huk watata paykuna lluqsinku. Paykunaqa pasajillanta chay vuelonta rantinku. Kay pachapi pachak pisqayuq sedes kapuwayku. Charayku magt'as tukuynaq masispa misionero sina tiyanku. Gaseosata ujianankupas paykuna orananku tiyan tata Diosman. Pero uk p'unchay iskay waranqa hisq'uniyuq watapi joven karqa joven Choy sutiyuq. Chayqa Iberiaman Africaman rirqa payqa evangeliota predicaspa payqa sumaqmantapuni karsarqa pero p'unchay sutiayninpi llata qaparirqa chaymanta chay wawqi masiyman chayman charikurqanku luzta hap'ichirqanku chay Juan Choy manchay sudarisarqa Juan Choy llich'ari imataq nispa nisarqa imataq nispa payqa llich'arisarqa chaymanta wawqi masin parlarqa cuartunchisma escorpión sino yaykumun nispa imanataqta escorpión cuartunchisma yaykumunman mana yachanchichu chayqa bunichari chay phullusta paykuna thalarparqanku mayma escorpionpis karqachu wataqmanta paykuna puñurpallarqankutaq chaymanta chay p'unchay pasarqa chaymanta tardeyapurqaña Juan Choy allinchu kasanki Juan Choy purisan chaymanta pay patiopi purisaspa desmayarpayarqa mana chantapis allin qhawakusarqachu misionero hamuy nispa wajarqanku wawqi masi Juan Choy mana allinchu kasan chanta hospitalman aparqanku doctores payta qhawarispa imaraykutakuna apamunkichis wasikichisman apakapullaychis tardeña hospitalqa mana hap'inchu chaymanta waq hospitalman aparqanku chay hospitalpi nillata hap'irqankuchu chaymanta kinsa kaq hospitalman chayarqa kay unqusqaqa kawsasanraq imaraykutaq qankunama hap'inkichischu chanta doctor chay parlarirqanku uyariwaychis nispa kay unqusqaqa escorpión qhanirpayan imaraykutaq qankuna recién apamunkichis tukuy cuerponpi ña kashan venenuqa kay jovenqa wañunqa chaymanta chay hampiq runasqama imatas ruwayatarqankuchu chaytaqa ñuqanchis aceptanallanchis tiyan nispa chay ratupi Juan Choy temperaturan uraykusarqa chunka qanchis niyuq kama presionninpis iskay chunka uraykusqa sunqanman wañuychayarqaña chantapis pay t'ukurirqa pay chunka watayuq kasaspa Estados Unidosman rirqa mana yachaqakuy atirqachu Estados Unidospi tiyunwan tiyasaspa p'unchay payman wajarqa payqa uyarisqa chay tiyun wañusqanta chay tiyunqa drogata consumiq ch'isilla parlariyku tiyuy droga niqtachu wañun chay tiyun niqta Juan Choypis drogata consumisarqa ñuqapis drogan wañusaq chayri nispa chaypi manchaychayarqa payman chay ratupi mama parlamurqa Juan Choy qan misionero temporal rimunayki waqsuyuman chayqa kay programa neta qanqa tifrarikunki nispa ari mamay risaq nisarqa chay viajasarqa chay p'unchaypi tatan manchaytapuni tatan abrazaykusarqa uqllaykusarqa Juan Choy allin risuchun viajaykipi nispa
Chanta pay yuyarikurqa imaynatachus tatan uqllaykusqanta. Niraq wañusaspa uqllatawanpis ñuqa munani tatay uqllaykunawanta nisarqa. Pero llakipuni tatan Estados Unidos kasarqa matin kuyatarqañachu. Payqa wañuyllataña suyasarqa. Chay suyumanta misionero Coreaman waqyarqa. Pastor Juan Choy Escorpion Kanirpayan. Doctor nin manaña hampikuyatinchu kunan imata ruwasaq pastor. Charayku chay wawqi masi Juan Choy parlayatinchu Juan Choywan ari pastor nispa niwarqanku. Chanta Juan Choywan parlaqa Juan Choy ñuqa pastor uqsuparkani qansaq siwankichu. Ari pastor uyarini Escorpion kaniykususqanta. Tukuy cuerpoyki avenenuwaña kasan. Doctor niqan wañunaykita. Qan kawsanaykipaqqa. Kallpata necesitanki chay venenota atipanaykipaq. Kunan paqarinpi ñuqa Bibliata ñawirini. Isaías 15 chunka taqayninpi 30:41. Pichu suyasanku Jehovapi mozo kallpayuq kanqanku. Dios ta suyay Dios mozo kallpata qosunqa. Kan atipayatinki kay venenota kan kawsayatinki. Kanqa mana wañunkichu. Uyariwankichu Juan Choy. Chaymanta colgar payarqa telefonota. Chanta Juan Choy orarqa. Dios niwan ñuqa wañunayta, pero ñuqa kawsaymunani. Jehová suyaqkuna mozo kallpayuq kanqanku. Ñuqa kanllapi Señor quedakusaq nispa yanupaway Dios nispa pay mañasarqa chanta pay desmayarpayarqa qayantin sutiayninpi. Enfermera pay chay uqusqata qhawarispa. Chay monitor Juan Choypata qhawarispa normalizasqa kasarqa. Kayqa uq milagro. Doctores personas hamuychus qayta kaypi tiyan uq milagro. Kay unqusqa kawsarin. Chay doctor chayarqanku. Chay monitor Juan Choypata qhawarispa normalizasqa kasarqa presionin alliña kasarqa. Temperatura sumamanta kasarqa. Enfermera, imata qansuwanki? Imata ruwanki? Imaynata kay imata kawsayatinman. Chaymanta chay doctor ñuqa ñuqa imatapas wanichu. Imata ruwarqanki, imarayku hinata ruwanki? Kay milagro maypi qallarirqa. Celular niqta uyarispa. Pichus Jehovapi suyaqkuna mozo kallpayuq kanqanku. Chay Diospa palabranta hap'ispa. Diospa sonqowan uqllata ruwaspa. Dioswan conectakuspa. Chay hatun atini Diospata chayarqa. Diospa palabran kawsaywan. Chay palabra atipan chay escorpionpa venenonta ajinakachun. Amén. Juan Choy kawsarirqa, pero chaypipis llakinin karqa. Chay escorpion chakinta kanirparqa. Chaykusarqa chakinqa. Chaymanta doctorqa chakinta khuchunanta. Chaypi chakin q'etayaykusan. Hinata chakin q'etayasarqa. Pero Diospa gracia niqta. Aychan lluqsirimuspa watiqmanta. Chakinqa thaniyarqa chiqatapuni q'alamanta. Kunanqa kashan misionero Estados Unidospi.
Chantapis kunanqa 15 wawas patatatan kasan. Amén, aleluya. Dios pisuyaq kunanqa mosoq kallpayuq kanqanku. Doctores ninku wañunanta. Doctores nimatapis ruwarqankuchu. Dioswan huk sonqolla ruwaspa, palabrapi creyespa, kay palabra niqta kawsarin. Amén. Chay unqusqa 15 chunka pusaqniyuq wata phulluykita uqharitawan puriy. Chayta pay uyaritawan hina ruwarqa, t'ukuyninta chuqaspa, Diospa palabranta hap'ispa, chay palabra niqta sayarin. Kunanqa purisan, chay palabrata hap'isllapa, qaway purisani, kunan sisaq wasiman, tatay kichaway punkuta, ari tatay ñuqa wawayki kani hamuni purispa, Juanchay waway chayamun. Tatanin pitaq? Wawayqa chuqasqa kashan Bethesda punkupi. Tatay kichawan punkuta, nispa mañakusarqa. Ñuqa hamuni wawayki nispa. Pita chayupa ñuqan phullasan. Hinapi tatan punkuta kicharirqa. Waway kashan kay Juanchoy. Payqa kawsasqa kashan kawsaywan. Chay churin kawsarimusqa Diospa palabrallan. Chay palabra kawsarichirqa huk palabralla tifrarirqa kawsayninta. Kunanqa hatun kaq empresaman yaykun. Chaypipis k'acha sipakituwan tinkurqa kasaran. Chaymantapis wawasnintaña yunan, chantapis k'acha warmita tiyakun, payqa manchay kusiypi kunan kawsakusan. Chay nisqaqa mana Bibliapichu kasan. Chayqa ñuqa nisqallay huk palabralla tukimata tifrarirqa chay unqusqata 15 chunka pusaqniyuq watayuqta kunankama huchayuq kasanchis ñuqanchis. Huchasninchista ñuqanchis pichay munarqanchis. Mana ñuqachu chayta ruranatiyan. Jesus hamurqa, kunan Jesusqa cruzpi payqa ch'aqataña chay tiempopi llawarninta t'akan tukuy huchasninchis rayku, tukuy huchasninchis llimpuchasqaña kasan yuraq zit'ij hina astawan chaymantapis llimpuchasqaña kasan, pichasqaña kasan. Ñuqanchis limpuña kanchis. Jesucristo llawarnin tukuy huchasninchista pichan. Jesucristo llawarnin tukuy huchasninchista tukuyta limpuchawanchis. Tukuy huchasta pichan. Tukuyta limpuchawanchis. Amén, amén. Limpiando mi pecado, solo la sangre de Cristo. Huchasninchista pichananpaq Jesuspaq llawarnillan. Ley niqta llawar tukuymata llimpuchan.
Huchachakun pesachikun. Ñuqa iglesia hamuspa ñawpaqta chunka wata pasarpan, iskay chunka wata pasan, 15 chunka wata pasasqanmanta, phisqa chunka wata pasasqanmanta wañunakama huchas ruway pesachikuy chay pecadoqa mana hayk'apis tukukunchu. Ay manchay llasa hayk'ata chuqasa kay llasa huchasta Jesus perdonaway tukuy huchasniyta imaninchik Jesusqa waqayninta t'aqan. Ñuqaqa huchasniykita llimpuchaniña. Huchasniykirayku qhawariy makita clavasqa kashan ch'aqatasqa. Qhawari huchaykirayku kay costillaypis t'uqsisqa kasan. Imaraqa utaq qankuna t'ukurinkichik huchaw kasqaykichista. Jesusqa tukuy huchasniyta Jesucristo llawarinrayku cruzpi t'aqasqarayku ni huk pecado kanchu. Astawan yuraq zit'imantapis chaypi creenchis pichasqaña kasqaña, llimpuchasqaña kasqanta. Amén. Amén. Chaypi creenaykichis tiyan. Chay chiqata creenaykichis tiyan. Ñuqa huk p'unchay ñuqa huk iglesiapi campupi huk iglesiata dirijarqani predicayta tukuchaytawan. Huk mama chaypi chukushqa kasarqa. Ñuqa qallaykurqani chay mamaman. Bibliata kicharitawan ñuqa parlararqani paywan. Chay hatun mamaqa Bibliata chuqarqa mauyarinichu nimatapis nispa. Ñuqa chay abuelata qhawarispa sumaqta uyarin kay abuelaqa. Chantapis pay nisan mana ima uyarinichu nispa. Mana sino kay palabrata uyarispa munanchu. Abuela qhawariy Bibliata. Mana nigri kay ladumanta uyarinchu nimatapis nispa payqa nisarqa. Pero ñuqa qhawani pay uyarisqanta. Chantapis pay nin mana uyarinichu nispa. Abuela ñuqa qhawani qankuraqña kasqaykita. Tukuy kawsaynipi ñak'arillapi tiyanki chiqapunichari. Kay hallp'api tiyaspaqa hanaq pachaman sispa kusiypi tiyakunayki tiyan. Uyariway uchikanta. Uktawan ñuqa Bibliata kichararqani. Chay ratupi chiqatapuni payqa parlasarqa. Mana ñuqa ñawiriyta atinichu nispa. Mana chayqa ima ch'ampapis kasanchu. Mana Bibliata ñawiriy atinichu. Panchay payqa orgullo kasqa. Chayrayku mana niyta atirqachu mana ñawiriy atinichu nispa. Ima ch'ampapis kanchis mana ley yachanki chayqa. Ñuqa pastor kani. Ñuqa nisqayki entiendiyta atinaykipaq kanqa uyarillaway. Kan nigrillaykita mañariway. Kunanqa entiendenkichu chayta hatun mama? Entonces parlaway. Hatun mama hayk'a watatataq kan iglesiaman rinki? Chunka pisqayuq watata ñuqa zini. Ashka watasta zinki hatun mama. Kunan qhawankichu Jesucristo fotonta chaypi crucificasqa kasqanta? Ari qhawani ñuqaqa. Qhawani. Chantapis chay fotota qhawarispa chay Jesucristota ch'aqatasqa qhawaspa manchay llakiykuwan. Payqa mana hima hucha ruwanchu. Imaraykuta chay chika pecados rayku. Chantapis pay cruzpi ch'aqatasqa kasan chaymanta manchay llakiypi kasan. Dios mío, chay hatun mamaqa llakiywan kasan Jesus niqta nisan. Ishch'ari abuela nispa nin. Imarayku nispa nisawarqa.
kan aska hucheo kanki abuela. Marayku kan hina llakipi kay pachapi kasanki. Es que ñuqa ashka hucha ruani chayrayku. Ari kan ashka pecado kasanki. Chay hucheo kasapaqa infierno ukhuman rinki. Kanka chay nina larwa infierno mas rinki. Chay huchasnikita Jesucristo q'ipirikuy munacharayku Jesucristo amorqa Jesucristo mana huchayuq karqa. Chay huchasnikirayku abuela cruzpi ch'aqatasqa wañurqa. Chaypi cruzpi ch'aqatasqa wañun Jesucristo. Chay huchasnikiqa abuela cruzpi tukusqaña kasan. Ay mana ñuqa kayta yacharqanichu. Payqa hinamanta carteranta kicharirqa. Pay imatachawa mask'asarqa chay ukhupi. Mana entiendeyatarqanichu imatachus mask'asqanta. Chaymanta huk papel urquytawan. Gracias taquni Jesucristo. Tukima ruwasqanta mana ñuqa kayta yacharqanichu nin. Jesucristo huchayrayku wañu. Jesus manchita puni gracias taquyki nispa chay abuela waqasarqa. Jesucristo cruzpi pampachan tukuy huchasninchista. Chunka pisqay watata pay congregasarqa iglesiapi. Chantapis mana yacharqachu imachus cruz kasqanta. Chantapis nillataq yachanchu. Payqa Bibliata usqaykuytawan rin iglesiaman kutirimun hinata kawsaq. Kunan ñuqa entiendeyatini. Kunan entiendeyatini. Jesucristo hamun huchasni irayku. Huchasni tukusqaña kasan cruzpi. Chayta ñuqa kuskani. Qawari. Kunan ñuqa kuskani. Coreanos patanyawi zaitalla qhawakun. Botoncito hina qhawakun. Pero sumaqta qhawarini qankunata ama llakikuychischu chaymanta. Qhawani imatachus ruwasqaykichistabis. Ñuqawan kuskanichis. Kayma Diospaq Cordero runaspaq huchanta apaspa pichaqqa. Kayma Diospaq Cordero runaspaq huchanta apaspa pichaqqa. Uktawan kayma Diospaq Cordero runaspaq huchanta apaspa pichaqqa. Ahina kachun. Amén. Huchasnikichista Jesucristo q'ipirikuña wiñaypaq wiñayninpaq pichasqa kasan. Kunamanta pacha llimpus kanchis. Tukuy huchas pichasqaña kasan. Huchasninchistapis q'anataña pichan. Aleluya. Amén. Romanos 15 taqaypi qhawarisonchis. Iskay chunka 15 yuqta. Tukuy creenku kay chiklaynipi tukuy runas huchalikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun kayninta k'anchayninta mana taripayta atinkuchu. Tukuy qhawanku kay chiklayta. Pero mana qhawankuchu iskay chunka tawayuq chiklayninta. Kaypi nin hinaqa Diospaq qhasilla k'achay yanapayninrayku runasqa chiqan runaspaq qhawasqa kanku. Cristo Jesus niqta huchanmanta kacharichisqa kasqankurayku. Kay iskay chunka 15 chiklaynipi nin tukuy runas huchalikusqankuraykuta. Pero iskay chunka tawayuqpi nin Jesucristo qhasillamanta ñuqanchista chiqan runas ruwawanchis. Señor niwanchis justo kasqanchista. Ñuqanchis justos kanchis. Amén. Ari. Pastor Oxupar.
ñawpaqta Africaman viajarqa campamento mundial tawaynukuspaq ruwaspa chaypi ukaq dama participarqa chantapayqa palabra bienvenida manta qorqa evento tukukusqamanta chaypi ukaq dama parlarqa qosay presidente onqosqa kasan pastor kan horari puankimanchu ari ukaq dama chanta chay presidente palacio mazerqa chay presidente wan tinkurqa chay presidente tanerqa ñuqa qampaq orasaq nispa pastor suyariwa usatu nispa doctor niniwan nin kawsanaytaraq askha tiempota chantapis ñuqaqa ñuqa qhawani pisqa p'unchaypiña wañunayta suymanta llaqtaymanta zunasqa ninku ñuqa sumaq sunquyuq kasqayta allin zuna kasqayta pero ñuqa llakini tiyan sunquy ukhupi huchayuq kani imaynatata chay huchata chinkachiyman nispa chay presidente John Altam sutiyuq kasan niraq wañusaspa payqa manchay llakiniyuq huchanmanta kasarqa chay presidenteqa señor presidente imaynamanta qan yachanki huchayuq kasqaykita ñuqa hucha ruwani chayrayku huchayuq kani ñuqa huchata ruwani hucha ruwasqaymanta 15 watatachu cárcelpi kasaq hinatachu ruwankichis ñuqa askha huchasta ruwani chayrayku cárcelpi chunka watata tiyasaq hinatachu ruwankichis mana hinatachu ruwankichis juez ruwanan tiyan chayqapuni Dios señor presidente Dios qosunkiña sentenciata presidente yachankichu Romanos 15 t'aqayninpi iskay chunka 15 chishayninpi nin tukuy runas huchallikusqankurayku paykuna Diospa hatun kayninta k'anchayninta mana taripayta atinkuchu hinaqa Dios qhasilla k'achanapanirayku runaqa chayqa runapa qhawasqa kanku kay sentencia kasanqanpaq señor presidente Diosmanta chay presidente kayta uyarispa payqa chayqa runa kani nispa payqa Diospa palabranta hap'irqa tawa phanin pasqamanta payqa wañupurqa chantapis payqa hanaq pachamasin Diospaq ladunman mana chay presidente ganallamantachu pichasqa kasanllin puchasqa kaynaqpi kankichis tukuy qankuna ñuqa creeni Dios justos chayqa runas ruwasunkichis qankunata amen Dios chayqa ruwasunkichis chayqa Jesucristo gracianrayku chay Jesucristo sacrificionrayku kunan señor nisunkichis justo kasqaychista chanta justo kanchis makiykichis uqarichis justo kani nispa ñuqapis justo kani nispa amen amen kunan p'unchay señor sunquykichis ukhupi kasan señor qankunawan puni kanqa señor qankunawan puni kawsanqa kunamanta pacha señor niqta kawsaychis kay Diospaq munayninta kay evangeliota rimarispa Diospaq palabranta hap'ispa qankuna uqlla kankichis Diospaq sunqunwan kunamanta pacha sapa uqniykichiswan señor kanqa señor qankunawan cambiaspa apaykachasunqachis amen kunan orasunchis Tata Dios gracias taqoyki Señor Jesucristo chay onqusqata zerqa visitaq pichu sap'inku creyenku paykuna kanqanku Diospaq wawasnin Jesucristo llawarnin neta pay cruzpi ch'aqatasqa wañurqa hinamanta huchasninchista pichawanchis kay palabrata creyespa hap'ispa sunqunchispi Señorta
Señor pa gracia necta salvación ta happy conchis. Chantapis libras canchis chamantapis. Kunan Señor ñuqachiswan kuska kaspa. Mancheta puni gracias ta qoyku. Jesús ñuqachiswan kuska kasqamanta. Llank'arispa sapa nikichikwan. Chantapis Dios pa wawan kaspa. Glorificaiku kay hermanos necta kay necpi kasqanku manta. Chantapis kaypi kay evangelio ta predicananchispa. Suyani sapa paykunamanta askha muhuta lluqsinanta. Glorificaiku Señor ta kay necpi kasan. Chantapis Dios llank'arichun kay seminariopi. Oraiku Señor Jesucristo sutimpi. Amén. Ajinakachun. Para nuestro Creador, hoy esta noche hemos sido grandemente bendecidos a través de la palabra que fue impartida por medio del siervo, el pastor Cho Yu-Gyeong, que vino desde Corea del Sur y de la iglesia de John. Bueno, yo quiero invitarles una vez más al seminario bíblico. Como ven acá en pantalla, este seminario va a ser hasta el día de mañana más, y el tema de este seminario es con el Evangelio hasta el último día de la tierra. Amén. Hasta los confines de la tierra. Entonces yo les invito una vez más el día de mañana a las 7 de la noche, puedan estar aquí todos presentes para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Y también quiero agradecer al apóstol Freddy Jiménez, quien nos está permitiendo realizar este seminario aquí, y también a su esposa, a la pastora Maggie Rivera. Muchas gracias, pastor, apóstol, y también su esposa, y a todos los hermanos que están acá presentes, muchas gracias. Bueno, entonces con esto terminamos esta noche, el primer día del seminario, y para concluir quisiera pedirles que nos podamos tomar una foto, por favor, del recuerdo para poder concluir. ¿Pueden pasar los fotógrafos para tomar foto? Y luego ya concluimos con esta primera.